ndabasuje muherereye hose ikaze ku Isaniro Empire isoko y'inkuru zubaka sosiyete. Samia Suluhu Hassan yarahiriye kuyobora Tanzania nyuma y'iminsi mu gihugu harimo imyigaragambyo yamaganaga amatora. Uyu muhango wabereye mu kigo cya gisirikare mu mujyi wa Dodoma kuri uyu wa gatatu Ugushyingo 2025 witabiriwe n'abandi bake biganjemo abayobozi n'abahagarariye ibihugu aho muri Tanzania mu rwego rwo kubungabunga umutekano. Abakuru b'ibihugu bane rero nibo bitabiriye uyu muhango ni Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia, Hakainde Hichilema wa Zambia na Daniel Chapo wa Mozambique. Nyuma yo kurahira Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ko bakoze imyigaragambyo bahungabanyije umutekano w'igihugu, abamenyesha ko uburyo bwo gukemura ikibazo bafite ari ibiganiro kuko igisubizo cyavamo cyafasha bose gahuza imbaraga bakubaka igihugu. Ati ndasaba bene igihugu bagenzi banjye guharanira amahoro n'ituze, ndashaka gukoresha uyu mwanya nk'umubyeyi nkihanangiriza abenyegeje urugomo n'imvururu, bumve ko imvururu no kubura amahoro bigerageza imbaraga n'ubwirinzi, reka ibiganiro bizana ubumwe n'ubwumvikane nibyo bikwiriye. Yashimiye imiryango mpuzamahanga yohereje indorerezi mu matora ya Tanzania n'ubutumwa bahaye igihugu cye. Ku bandi banenze imigendekere y'amatora rero yasubije ko ibyo nawe yabibonye, ati ibyo kutubwira ibyo gukora turabyanze. Ubwo yabwiraga European Union ndetse n'abandi ati mwebwe n'ubundi mwite ku by'iwanyu, ibyano mu byihorere. Tariki ya mbere Ugushyingo Komisiyo y'amatora yatangaje ko Perezida Samia yagize amajwi 97.66% ahigika abandi bakanda 16 bari bahanganye. Icyakoze ishyaka Chadema ry'umunyapolitiki Tundu Lissu yarafunzwe ryamaganye ibyavuye muri aya matora, bagaragaza ko atanyuze mu mucyo. Ibyabaye muri Tanzania rero na Papa yari yabivuzeho, aho Papa Leo wa 16 yagize ati mureke dusengera abaturage ba Tanzania aho bari mu midugararo yakurikiye amatora igasiga benshi bahuye n'ibibazo. Ati ndasaba buri wese kugira uruhare kugira ngo ibibazo birangire. Abitabiriye kurahira inshuti z'akadasohoka za Samia Suluhu ndetse na Tanzania. Ku Rwanda rero uyu muhango witabiriwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania ariwe General Patrick Nyamvumba. Ku Burundi Evariste Ndayishimiye yari yabukereye. Uyu Evariste Ndayishimiye ni n'inshuti y'akadasohoka ya Samia Suluhu Hassan kuko banahanye impano. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan mu mwaka wa 2024 yohereje mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye impano y'inyoni zizwi nka peacock nk'ikimenyetso cy'ubufatanye n'ubucuti hagati y'ibihugu byombi. Byabaye no kuwa 19 Gicurasi 2024 ibiro by'umukuru w'igihugu mu Burundi byavuze ko Perezida Ndayishimiye yashyikirijwe iyi mpano ya Samia Suluhu. Kigira amafoto yashyizwe ahagaragara yagaragazaga Perezida w'u Burundi yishimye cyane. Iyi nyoni ya peacock ni imwe mu nyoni zikundwa cyane muri Tanzania, mu muco wabo ikaba ari ikimenyetso cy'amahoro. Ikindi kimara kujya ku butegetsi mu mwaka wa 2021 umukuru w'igihugu cya Tanzania Samia Suluhu Hassan yahise asura Burundi yamaze iminsi 2 kugira ngo yubake ubucuti n'iki gihugu. Mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba Perezida Evariste Ndayishimiye ni wenyine wabashije kujyayo, abandi bakaba bamwifurije ishya n'ihirwe, abandi mwirahira bohereza intumwa zabo. Nka Perezida wa DRC Felix Antoine Tshisekedi yagize ati namenyeshejwe ko watsinze, ni ibintu byiza cyane. Yanatangaje ko yamagaye Samia aho ari muri Doha amushimira intsinzi yagize, anamwizeza gukomeza gukorana. William Ruto nawe yaramushimiye ambwira ko ari ibintu byiza kuba yatowe, anamwizeza ko Kenya na Tanzania bazakomeza gukorana. Yoweri Kaguta Museveni nawe uri kwiyamamaza kugira ngo arebe ko yazatsinda, yashimiye Samia Suluhu Hassan anashimira ishyaka rye, avuga ko intsinzi igaragaza ukwizera kw'Abatanzania mu buyobozi bwabo ndetse n'ahazaza habo. Avuga ko Uganda na Tanzania basangiye byinshi birimo amateka, ubucuti butandukanye. Ati rero mwijeje yuko tuzakomeza gukorana haba mu bucuruzi, ibikorwa remezo, ubufatanye mu karere mu guteza imbere abaturage n'ibindi. Perezida wa Zimbabwe ariwe Mnangagwa nawe yashimiye Samia, amwizeza ko ibihugu byombi bizakomeza kubana neza. Ni rero twagarukaho duhure mu bindi biganiro.